Hi, GC News. Mima Obia Akwaba. I had the latest and hot news and Kwana Midi Bremo. Nasa wunya subscribe to the channel na necessary over subscribe. Udi obea say over click the subscribe button. Now wa belly notification no. Where is our video for be upload so once ever can be. I thought we are now like video no my nothing. Share my offer for so na wonye bi na wo hwe. Afriyie nhwe eye ensema beto ye poso enti ensema e koso ye di sem ne nyina fuma wo sa radio station na wo to wona wo didi atem no se ja to ho a wan window na wo kohuri e te se kwasiampanyin na o se ye fe no Bulgaria se bi oni freni kwasiampanyin no nanam ho na ono na Kevin Taylor de ono o desperate ni Mahama hwe wo bini da wo ka je se me desperate o boda won kwesi chei apache bi no ye hu apache nyansafo da wo ye hu apache a omodwene apache a omoka nyansasem afutuo wo ma omodwene Ghana ho sa ko che apache jimifuo wei ota konwoma as a pen keka nkwase asama da ye okuma asinti wo ya apache de wo jimi a ye nka nkire sa na kofi adoma kofa sa jimifuo bi oso oye ni freni nti oka nkwase ma me nka hwe no ye TV so no ye say Kevin Taylor no one Mahama no one Kevin Taylor one Mahama o me dia no abuwa u toilet da o ka chem say me desperate and they can send me a parliament or say we have debt relief of 2.8 billion and we will not service debt till 2026. We have debt relief of $2.8 billion and we will not service debt till 2026. E kana eda ho no eye over 1 trillion no o si yenya eye nipa bi omde e ka ni bi a cheye eye 2.8 billion minimum kana omo na de kire mo no ye de ka over $50 billion. Adams say Ghana for inkofo bi de omo ka bi de 2.8 billion a cheye esi aro pese mo ti asese from ende Kwaku 2026 ekabia ye dibia no yentua ehunsi hu ena yentua ka no. We are not going to pay the debt, we are not going to pay the interest. That means from now to 2026 ekabia ye dibia no esi ho enko bebia o ensi hu so besa be ka ho enkofo we damage o makoso mo no se munim nyansa ankokyena mo betwetu akobom tirimutu atwatwere. I'm telling you, when a finance minister stands before the whole country, no catch them will say, "E kana e dawona ema ye ho kyereye, yentumi si school, yentumi si hospital, Ghana for nye dwuma nye, yentumi construct bibia, yentumi and create opportunity for the enchirima no." Na se finance minister tumi gina onu catch us say, "E kana dawona wo say yetua ma ye ho henha ye, me tumi nye sika de boy brand yentua, ye ja to ho to 2026 or catch them will say, or sacrifice wo from now to 2026. After that, no as sacrifice with soul. Because when they be tiasakano, it is some culture say we are not servicing our debt, a debt warrant. So we be one no any European country. Saturday no could be done. Say the cat the yentia copy 2026. Inti John Mahama bar. Na sam kwasiafo we asabetena TV. So you see, John Mahama, he has messed the economy up. Me know what he a car ye no almost omuntumi ntua enti emfa yen sanka till 2026. She winning problem e ho. Do you know how dangerous this is? Say a whole country will finance minister to begin TV so boldly in parliament to say we are not going to service our debt. Obi ache 2.8 billion. Ye de ka over $50 billion. Ontua e kana omabu egu ono. Omabobo ka over $700 billion. Or say no muntia to 2026 obi antumi yen foko. Ya da hotia ye campaign say kwase bi pe debate. Debate on what? Bawumia pe debate to debate what? To speak on what? Kwase bi pe debate. Maka kire mo Ghana for. Enisanka obi ampo kasa biem. There's nobody is supposed to talk about politics. I was saying ye tena wa ni ayaba keke ne yetwen yo. Obi an 7 December. So 120 MPP anyame beku ato atwene. I'm telling you. We are Christiani, we are Muslimi, we are traditionalist. Now we didn't kura wa kubem. Now we nim ye now koto abama MPP. Onyame beku ato atwene car accident because you know the reality. Kofu we are destroy our life. Mo finance minister no bro fo no be kan no e no ma kyerɛ kyerɛ ho no media medwuma ne se ma kyerɛ kyerɛ ma kyerɛ wo
Inti kana omo bebo egu no so muntua till 2026 omo disika no what to say Bawumia kada say obechi MP na Bawumia obetuma chigabi na pokwasia obetuma chigabi. I am asking you na po ne hwene se shabarang se num ne hwene se shabarang se num na po obetuma chigabi na po obetuma investigate be dietu Bawumia obetuma chigabi mo abobodam Bawumia obetuma chi eye Jefferson Saki Bawumia obetuma chi MPP Sammy Ukwatum me se Bawumia obetuma chi Sambo Abuginapo Sambo Abuginapo kwasi ampanyi di Bawumia chi edidi ahemfo atem Sambo Abuginapo Lands Ministry oma eye chema wuntumi illegal document to go to Asankregwa and mine illegally oju se Bawumia obetuma chi eye Abuginapo wo ye kwasia enti yenko debate ye wia na ese bibie chiche mo Jimmy who is supposed to debate Bawumia? He says to debate himself. There's nothing to debate. The people are foolish. Omo Jimmy, the bombo-clad budget. Ye kwe nim. Omo say, media mejumani o e umpema asemeti ase otumfo dom nti wo umpema asem mfa me ho. Mesa wo ska chen wo hia wo na wo time wo bodam wo hia ne atamfo. Wo mi wo ska chen wo time wo Jimmy papa. Otumfo kra dom. Ho Jimmy itnas na tie me. Kevin Taylor eni entiasie odidi penyina te wo twen. Odros ya tre o jeans back wa sha de bia na wa sha black abofuro transiniam kasa ne yam pepe brabo pepe ma wonye Jimmy e chiro ba be mo no papa da na akotwe table chin ansa na de keta so ho ada ombre ho ase na yen ka no kure ensesa wa brabo hu fin oto wa hem tun untumi ngare semina papa ma ho nto pipe ma de bia na mo wo nyina black o bia unsem wo ha girls mpotumi form so semina papa pe wonya bingare wo fina obobo MPP flag o twinba engoti abia communicator o twin wo sie chi green Jimmy uni perfume papa bimpo unya adwuma bia betumetu a wo kabosome wo fin o to asitum teke boxer o hata pe untumi hata ni pem de bia hyehyem paase o twin party o de chede na benya Jimmy okala wo usrem okala e wo usrem ubia usrem ayese fitem ufin ye kanu kuracha onte de bia na mamwane ena de bia na membra ena we de mo tenase amon frɛ me wan emfra okwasia obo flag etwisoroku from Ajuso all the way to Akontombra ufin kwasia bitin kran e die jantra for some MPP ni. Now the budget Kevin Taylor, the budget. Let's go into the budget. As far as I can remember, utumu who fear petition kwa. O see so the beer on your roll on papa you see that not the radio so peja lensa and no one can and I'm your communicator. I can't communicator and I need to be quite Jimmy. Ubia ubag mu a esi kwanchan efie ubag si kwan ho uni bibi papa bia wo dimu 32 years 28 years also your youth o tan ye busia sika wudumi yibi eche yanka politics no why wo to denden se kokuo ena ye de entiase ena ndc ena mahama ya kronfo mi kan susu accounts kura uni bi susu card uni bi de biat tatada ho ena fra bana mame ena wo de wa unim ye ba power akwasia ba power 8 years uni 100 Ghana da ho wo Jimmy to na ye communicator mo de mo Jimmy o ba se nkokọ ye yi nkokọ firu amo MPP fo mo na mo ho ye tu eburu pe na me kokokoko da Akufo farms fo moa ye di mo tema na mo ho tenetene mo Jimmy mo mu bi ai se mo nya nipa utumi show be not radio so sometimes utumi TV so na or say or communicate or pidana motu ma say wey tete kwa kokuo wey na ono to wo na ye ntiase na party no na ye me say Jimmy bi Jimmy to lege wo party unim de akoso won kran unim de akoso won kran anopotututu mo fin no TV so TV radio so na o tietiem amankwa jai mahama no be dey ne papa o de tifie ne papa dross ye miensa enche ne papa bewu oni ajapadie bia ma ne papa nyani da ne wo fa so ne wo fa wu na onka se opene wo fa yire ne wo fa yire antiase a waboni beyie e ma sa da nkora miensa na wabeje aboso aboa
aboa unim nyansa ena ye de ko school ena ko school obetra TV so a ena cross the bleach ena de den na bema ho nyenyenyan ice tomatoes ase omo fa ho pe say hey de bia jeans baako na obebo paper fum ya in the back pocket ye de be kan pipi asem kwase fotin kran di ma de jantrafo ewie sika kogu abrochire wa pantan din the shoemaker box nam Ghana me communicator party ba so 8 years unya kapre ya ma wa 10 Ghana na do Jimmy soroku bia beba na odi echi onamboase santa onamboase kwabre boase anyanchirem otwi soroku abeduru eyi tutuka owia na osresre o nsime aboa o fisa pofi ma wadwinye adwuma munyina mo bon incense MPP communicators omo bon dot ba ku bi apache bi owo kumase sadian den oto na ayese kwase your friend saying omo papa panyini bi wa Jimmy chen bibia ne na ba konye apache a wasa Jimmy na oti akondwom keka nkwase asam we china wo the golf stick as finish ba ko na tena akondwom abo wodam ya wa apache nyansafo bebre wo ha omo ka nyansasam akwabira okumase no so mo communicator papa panyini Jimmy fo bi no mo che no watene ne nan mu Jimmy apehwe apache nyansafo de omo ye na wo do Jimmy di party echi wo yesumu wa wo do konko wo gatem do Jimmy tititi radio so etwetwa ntro na ye gidim a wo wan na wo kwakotu no eye didim wan na wo kotu no ye di sham ne nyina fum a wo sa radio station na wo to na wo didi atem no se eja to ho a wan window na wo kohuri ete se kwase ampanyin na o se ye fe no Bulgaria sebi oni freni kwase ampanyin no nanam ho na ono na na Kevin Taylor de ono o desperate ni Mahama hwe u binida o ka jam me desperate o boda won kwesi chei apache bi no ye hu apache nyansafo da wo ye hu apache a omo dwene apache a omo ka nyansasam efutuo wo ma omo dwene Ghana ho sa ko che apache Jimmy fo we o cha konwoma ice pen ke kan kwase asama da ye okuma asinti o ya apache we Jimmy ayen kan kire wo sa na kofi adoma kofa sa Jimmy fo bi oso oye ni freni nti o kan kwase ma me en kahwe no ye TV so no ye say Kevin Taylor no one Mahama no one Kevin Taylor one Mahama o me dia no aboa u toilet da o ka jam say me desperate twa wo to enhwesi bia color de tia o ka say me desperate o boda mo na o nyango boga say ka toilet color na ko heaven na o betuma ka o twi mo Jimmy phone na mo so na ya wadubu so na nam touchline kwase asem no num wi etino me de fan say na me de fan say eti o mo na 1979 so me pedance ne ade di me na me win the whole Eastern Region dancing and dressing competition ena afenso no na me yabofra no so masem den because of say konfuba me no wi tibi to wi 10 me atomi so baako me tibi di biye kontom ne fro parabasalt me tibi so ayeti ni ade when so hye nsem hu ko a ewinsa ni ade mape ni ayi nyina enu jot be say 4 packets a day change smoker mape ni ayi nyina enu jot be say 4 packets a day change smoker say maternity ano no makoda pasasa mu kwa na mo te Ghana ho Andrew am ko hu video bi Mr. P sent some video into our group Agyakoo the bombo clad budget will continue. Agyakoo Jimmy Fowey wakojine years Agyakoo o repeat akwara on set mo amokume wudi nyina munim Mr. S point that video out na me bonchire nkofo Agyakoo kwase away we use a man for hard earned reputation for talent and what they akoji sika na wasen for talent kume wudi Agyakoo ne gu no kwase ase on twintro de din and on na me years na ototo nwom emafunu esre on na me years ne hu fi ne ho dwene I say aponchi bi baby on na me years na oton kwase anyom ema efunu sere aboa such a useless brat akwa we dinkofo dim da Ghana for and there only opportunity ko gina years nto nwom efunu sere a na odekoye politics me to say video bi a obi ka say hey if I Jimmy no jais ade no Agyakoo repeat oba small girl e was set so mo amo kumase a mo ne movie mo nyina mo ni mo ya mebo mudin you people all know you are quiet this rapist. That young girl Agyakoo raped on set. Munyina munimu no. Agyakoo munimu no.
kwasia oni pe ne pa chia we onamana ye say no nam Ghana e na kwasia keka Mr. show me okogine yi ase kwasia ka obra MPP ba obra ye yanka utu enwom afunu anka efunu na oto nwom omosre sa MPP na ba no sa nke ba na udi echire keka kwasia sa nke ba ye a ka nka utu nwom afunu se esre kwasia bi akwawe ono wakogina eyi ase na okwakoye politics e na amanfo ka ne bu ofu oto nwom we eyi ase hu fin we what you okay coach oya eduma be say do your organizer no one down to my NDC okay NDC get that NDC Agyakoo say mo ka Mahama na iti oye everything ba ye dey ni baba but me betu aba mo betu aba de enti munya botre Agyakoo ye program na wa ba munya botre Agyakoo ko champagne we MPP ba yanko nya bra papa ba yanko to nwuma funu senka talent na osi owo chen obia no anka talent papa anka emfaso abaso anka nenko to nwuma funu abuwa bi onenam no oreburebu nkwara Agyakoo mesimu a mu okume wudimu asema mo ka munim me ma mo 1 week ma mo bodin mebo mu nyina bodin because mo are complexes Agyakoo raped a small girl on set okumase mu nyina munim mebo data bo year abo akwara ni din there's a reason why time boss akwara ni din kwasia we ni nam Ghana ma moto so wakosi Vietnam military camp dan fun tantan bi de din akobo hu okumase enti Agyakoo onye opportunity na oye kwasia politics wakojiro bi eyi ase ho na akoye campaign Agyakoo ndu 60 years ohu dwene I say aponchi bia hem adwene bone krono kuma wude gu nyina Agyakoo kwasia mpanyi we onenam Ghana de obedi nti enibre bone on de party aye dirty riffraff we mu na ye de eye Ghana politics kwasia de ye betra na edi o matama na bubu ofu we a we sugar we why say bola ka onenam Ghana kekan kwasia asem adan a oya santini nti obia MPP jimi a de edi echire na wo MPP ba no anke koye mawo ena anka wo talent ne papa anka otitim eyiase eto nwoma funu otwe. Let's go back to the bomboclat budget. The best thing they have to do is to read the budget to their children and their house boys and their dogs at home, because there's nothing positive about the budget. The more they read the budget, the more depressed we become. That was this nonsense, man. Let them read it to their house boys and their house girls and their dogs and their cows and goats at home. We are not ready for any budget, man. Every budget they want to read is a bomboclat. Tell them. Yo, it's for Mikhail say, just do so, and our heaven. So we now subscribe. Let's just say, but Modiana subscribe now. Like the video, don't feel so watch it. I'm offer for so any bit now. What also bet me actually working Afriyie and some way now. I will comment boxing. Over to in my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.